Halo guys, tim tang pedang sahabat saya Sian cekini ke YouTube channel. Tim tangan pedang ya ka drama Queen of Tear. But ngan ai kam jrong no namar ngan ika kam lengkot pelat ketuga part 1 te kene part 2 ngan chim kam jrong. Te ha shwa pangan sedang ya story te ngan sngop hapen kat pa na pi. Sngop hapen share like subscribe ke YouTube channel ke jonga kenam pangan na subun ber mi ek video kum kini. Bat la dadan ki bakwa banyu I kinu ki film haktin khasi te sa comment te tung ini sngap menta ya kene kana Queen of Tear. Pada ka part 1 ngalapen kut hakatu kesin ka ba ka hein klamut belek pli ya uhian wu tang ba kam simla pli ban tip ya ke ai ka daw ba penlong ya ka ba kan le kyar na ulok jongka te kum ta hi hakata kamiat ka hein kelas musi bakla pai ka dur jong u bar hakasngi ba buat kedai kasngi dap lingku snem jong ka kmi ye jong ka hein bar kane ka por bar ro khoi ki prasa krim jong ka hong family ki dei ban shet ban tiu te kum ta uhian wuru la dei ban ta jong u ban shet ban tiu bat kane ru ka dei kasngi kha jong ukpa jong uhian wu tamba chim la yo ban plut por bar ukpa jong u namar ba ka hong family ka long syak family ka bastrik bah bar hadin kenepat uhian wu lalet bani gendu bar ukpa jong hein ukpa jong hein ula pha wat bania ya kita ginong rep jong u kibala phet kam bat ka ai ka daw ba penlong iki bat ula ong ru hila da don na pedang jong ki baset kelai ya ka family jong u te unom ma bat un pen I da ka bor jong u bat uhian wuru marji osngawi kenik kentien bakren dok paga hin ula sap tieng namar ma uru lamut bandai bus bat ka hin te kumta ula plan ban churi kol no eka dai bus namar ba ula sap tieng ya tak jingong jong pa jong ka hin bat hadin ketapat uhian wu la lej ban sim dawai na we doktor ba kenik por lai thu lut ya ketak problem ka badon apo jong u namar ba ulong stress ke jingmut jong khat bat habakut lai thu hok ba usi pelat ya ka lok jong u bat ya ke bahiyem basem jong ka lok jong u bat doktor ula ong ya u ba phimdon kam ban tieng bat lai thu ruhi ba ula kwa ban de bu sisana ka de doktor ula ai mensiem bat ula ong ba phimdon kam ban tieng ha ba phimut ya kanu ke jingmut david banya chaprang kenang ba kam sim jong pi kan sup bat kum ta hi hoi ka banta pan ngi iya Chris ka badai ka butler jong ka hong family bat kum ta ka ne ka Chris kala lej bane gandu bat u hian wu bat kala ong ruhi ba ka hein kala buri lut ya ka spa ka pho bat la da ka hein la da ka yap no akum kita ki por te ka spa ka pho kanom ya sha u hian wu bat ka lej ka family jong ka hi te u hian wu ha pa sngowi ka ne te la be no ya ka Chris bar nomar kwa bane sngowi kita Pacusu ha gawai bentai ke hein pat kelayo ya phone call na doktor ba kene kapor doktor la pawan uot cepo hospital eka te kumta ke hein ru kelas ngulngo ba ba belai ba doktor upun eka te kelamut ban lej bat haswa ban lej kala lej khot shwa ya u hian u ba ka un lej lang bat ka andre u hian u par kene kapor la kan ta ji kata ke jing wer jong ka ban lej lang bat ka sya hospital te kene kapor ke hein kelas ngo lingo ba namar ba u hian u menu umjuk kan ta ji ke jing ong jong ka andre minta ka pat ulan duat berkata jeka bar kasngi ke babut te hian wu la lech snong mle ikendu i bahieng tengkat kemi ke pa jong u bar kani ke por u hian wu lapo hieng la ong ba ulak kwa bandai bus bat ke hin bat ki family members jong u pat la ong ba dapat khat shwa ba pensim ya kanu kanu karai namar lada pirai kirki te yo se pensababe pat hadien kat ba u hian wu pat ula rai be bandai bus no bat ke hin bat ka babut pat kebenta haba hian mula rai kumta bandai bus bai bat kahin tu la rai ka dai bus pepa ban li pha sain ha kahin henre haswa ba un pha sain te hin klai thu ba kala sa satang lai benai ba kan im ha kani ke perthai bar kani ke por u hian u la kemen po ba la ak pat kumas ngusi e na jrong bat la rai ru la de ba umdat kam e ka dai bus ban shwa bai tang ya singiap jongka bar kani ke por la ang ru ba kumnu kan ngan la ban em klemapi bar la kedup ru ya ka Rei po mesim jong u pat ulak kemen ciket dai e habak hein pat kala I kata jingle I jong hian wu te kala ong hatu pi I sha se nga hian wu ong ha oi ke nge I chai pi te ka hein pat ka de gebri basta te kala ong tu yap sendon no bat nga ken namar ka por mencuala de yap kalok te ulok ru hab ban penyap lang te kini ka por hian wu la sap tiang ba bar ong to pilei kum kini ka por belai long ban pin jokes te kahiin ko ngap kwa banjuk nga keren ke jing sya la da piye yang hati yap no rangkat bat nga bat hadien ba kahiin kala ong kumni te hian wu ulas ngau
Sekiai kata jikran jangka bat ulah keli bini naka bala jayu hospital bat kumno doktor uang yapi ya tu yanga bat kahiin ru kelasim yang kata karai ban ya tu hok halau jong utenga namar mau udai utau brio baka ke iye bat kelai tu rihi bahak tu kesngi bangla yawe ripi ban lech hospital hak por bakadang ya kelas ngau kumbai lede keladon hakarita bomdon menu bat kelaong ru baklas ngau tik kumbala bu ya lede hak fridge bat haba kala kendit benrio pat keladon hakmat jong u doktor bat kelaong ru haba kala itu ya kata jing ngau jongka ha u doktor bat kelalah ru bakadon kata rare brain tumor ha kli jongka bat ka kerteng jongkane ke jengpang gadai ka cloud side dunia bat kelaong ru hi bat dai nakane gadau bakadon ya kene ke jengpang bakla yo ya kata memory loss bat kelaong ru hi ba katu kapur ba priwa pawan ni kendu nga restoran te kalaklet ya kapur kanu beji bat undak labe ban lej te kalabba hian wu dan shu katu ke jaka ba u pawan ni kendu te pikin ma perlok ha kapat wan ba hian wu ula pawan ni kendu hadien ba ula dep ban syong lift bat ka bat kelaong ru kane gede ke first time jonga bangan longkum tu bat kelaong ru hi baka saptiang bhai kane ke jingpang te hian wu kane ke por ula shu aktik kumbalos ngosi kat bahapo pat ula kemen te undala tiak men miru hian wu ula yo tiak haling ngai klem jing sosi bat ula kim step te ula pet yit yala de bat ula pu samrki bat ula ngau lingo ba borbor chu pu samrki kumni hendrai belai pat kane kesngi ula pu samrki te ula lej ban pe cha kamera badon ke in bat undla po hijan ula ngap bakal ayap ne em hendrai kensan ke in kala kendit bendriu te ula kis ya ka bat haba ke in kala ong ba belai piwan yu kamera jonga bat uhian wu parlo ong kani kedai ke morning kiss te good morning bat ke in pat kala ong ba belai ke dur jung pi katu ngai gumba pi bang thia bham nen gamiet bat u hian wu parlo ong dai re kumta bat kehin pat kalami no na kamra thia hagoi pat benta te hian wu bat kehin kla shong alilang bat agane kapor kimut banle hospital banle check up ya kehin bat kehin kla ong hau hian wu ba phimdei bane thu lani penlik khubor sapang gane ke jingpang bangadon chaka perthei lani kamtam hayeng hasem jonga bat uhian wu lakli ba balai phim kwat mu bane thu ya gane ke jingpang ha hi bahiyang hasem jongpi bat kehin ru kala ong bangam kwa namar bagi bahayam basem ki target baitang ya kaspa ga po berkerdan baga kadon bat kane ke jingpang kane ke jing ong ba kata ke mensiam bendon kumsi yang hisem hayeng joka umdon haba uhian wu lasngo ya gani te lasngo si na benta joka te andak lapoy hospital te u doktor la confirm ba kata ke jingpang ka badon hakai in kala dei sha bat kane ke por uhian wu lakli ba hadukan no mo kadang la ban em kai in Hiu doktor simlala benjumpa pe kebabiang. Bat kahin nang tahi kelami uno wud sabar. Bat haba kelami sabar kela i ya gawe kebriu bola syong apa syuki bat kamudur ya lade bangaru trai undang lapang ngan sasyong mikumtai. Ndrei kahin pat kadon musim sendrang ha kampet ngap begini baklaong ngate ngalong per na kiwe ngam dan kami kini. Bat hadian baklawan na postal tighiin kalale office bat don kalale office kalai gidu ya kimi jongka bat kimi jongka kalai itu ba uson jual dane uta para jongka udon ya kata heart attacks bat pa ye jongka simlamon ne internet je u tighiin ka ong ba mentang ada don ha kam belum serius ba tengam la benera bat kimi jongka kala ong hatu bihun ba jamu te kahin kala ong hatu pitip ka kata kam kaba long serius bha bangadon menta te ka kemi jong kahin kala ong bangam dan kam bana tip pi solve bai tanya ka problem la jong hi te kahin ru da jing dom kala ong ta ngam dan kam hi re na pi gi gi ki problem la ni kita ki kam ke long serius ru de manga hi marwe hi ban solve hakani ka benta ka pa syai ba ka kemi jong kahin kam don jing sngo ya ka andre ka don jing sngo bai tanya khun serang jong ka usan jual bat kahin kene kapor kelas ngosi bha ba ka kme kam don jing pikyari ai na bata jongka te hagawai ke benta te u hian mu la le bene gendu bat we perlok jong u bar perlok jong u la ong ba ula bat sim ya ka kis ban yo dai bus ma u bat kahin ndre kene kapor u hian mu la ong ba umda dong kam esu ya ta ka dai bus namar ba ula yo ya ka kubor ba kahin ka im satang lai benai te umda dong kam esu ya ta ka dai bus bat agani ko por pat uperlok jong umpat tip te ulak kwa ba pan tip
te ke kedau ko penlong ya hian wu ba unum dai bu siu bat ka bat hian wu pat cimlanut banya thu persya ta jaka namar ba bun berupalat te ula phawan ya perlok jong u sepo parking lot bat onda kila poi parking lot te hian wu ulai thu ya perlok jong u ba ka hein ka sayap no tang po lai benai bat kani ka perlok jong u la kendit keren bat ula ong ru hide ba ublei udon sisa na bata jong pi bat lada pidai bus no hak por bak hein kampat yap te kaspa ka phau kan salai lut chi ki bahayang bahasem kabamut ba uhian wu unum yo watang sipiru ya kaspa ka phau jong ka hein bat ula ong ru hi ba lada ka hein klayap te uhian wu un salong uta usiu jong ka queen crew bat uhian wu perlu ong bakta kanom urlong namar ba ka hein kala de buri lupa ya kaspa ka phau jong ka bat uperlok jong upar ula ong bakan yu kata salai benai ka hin kan im te kemut le i le jan le te ker bhai ka kemut ka hin kan sedon tak men siam ngau nam ta jong u te ka sai spa jong ka ha u bat hian ula ong pimut kum no pimut bangai tho bat ka hin tang nam ta ka spa se bat uperlok jong u ula ngap no klem nang kren chu te kum ta hi ha ka sngi babut te hian ula rai sentiu bat ula yeng ma jong ka hin bat kahiin kelas nguling bahai ke jinglong jung hian wu namar chule guni berbor bat menta kani kana kan lokut no ya ka episode 2 tingin saya sengapat ya ka episode 3 next te play subun perlok ban pen kan mai pi te song baru ban follow ha ki social media apps ki jonga Facebook lani Instagram ka bang like kerteng bai hi WKS channel te play subun ngan skin du bat ha ka episode 3 next